Ono na što smo posebno ponosni, kao što smo i obećali, pored 10 hektara modija, jedne od klubskih sorti jabuka koje smo ove godine posadili, mi smo ove godine po prvi put zvanično u Srbiji na legalan način, apostrofiram na legalan način, posadili 1 hektar oglednog zasada najpoznatije svetske jabuke koja se zove Pink Lady i istovremeno imamo i ekskluzivnu distribuciju za ovaj region. Zašto ovo posebno apostrofiram? Iz 3 razloga. Uvođenje i početak rada sa Pink Ladyjem kao najpoznatijom sortu ima pre svega korporativni značaj za našu kompaniju i za Delta Agra kao prodavca ove ekskluzivne sorte znači mogućnost da nam u neposrednom okruženju i na tržištu koje pokrivamo, kreiramo premium klasu jabuke, jer ova jabuka po svom biološkom senzitivu zaslužuje da bude svetski brend broj 1. Pored korporativnog značaja, dizanje ovog zasada od 1 hektara ima i nacionalni značaj, jer proizvodnja jabuke sorte Pink Lady utiče i na poboljšanje imidža u našoj društvenoj zajednici, jer, kao što sam rekao, mi smo prvi koji smo legalno posadili 1 hektar ove sorte jabuka, što govori da poštujemo apsolutno sve zakone i da širimo svest među domaćim proizvođačima, da se zakonska pravila koje su usmerena na ovu vrstu proizvodnje moraju poštovati i da samo na takav način možete postati renomirani proizvođač jabuke. Pored korporativnog i nacionalnog, za našu kompaniju početak rada sa Pink Ladyjem ima i internacionalni značaj i za Delta Agrar grupu i za Delta Holding proizvodnja i prodaja jabuke Pink Lady je veoma bitna zato što na taj način podižemo imidž kompanije na svetskom nivou, jer kada znamo da je ova jabuka brend broj 1 u proizvodnji jabuka u svetu, kao i da ne može bilo koja kompanija da dobije sertifikate za proizvodnju ove jabuke, odnosno da bude distributer ove jabuke, to samo znači kakve smo sve preduslove kao kompanija ispunili, ispoštovali i u kontinuitetu moramo i dalje da poštujemo.